Razumeti moramo tudi, da je naravno stanje našega uma mir. Naš je naravno miren. Nemiren je zato, ker mi sami ne nadzorujemo števila misli, ki se pojavljajo v naši zavesti. In to je pomembno, ker ko poskušamo umiriti svoj ne poskušamo izumiti nečesa novega ali vzpostaviti nekaj novega v sebi, temveč poskušamo preprosto umiriti količino misli, ki vznemirjajo naše notranje stanje in se vrniti v to mirno stanje. To je pomembno zato, ker mnogi, ko meditirajo, poskušajo na silo ustvariti mir v svojem umu. Borijo se, kot da poskušajo nekaj izkopati v sebi, nekaj najti. Toda to ni potrebno. Ti ljudje kopljejo za nečim, kar že pravzaprav imamo. To je naravno mirno stanje našega uma. Another important point to understand is that we all have a very similar consciousness with a lot of difference due to our past, due to our education, to all various influence. But the nature of our mind is the same. Which means that if some people are able to meditate, everybody can meditate. It's not that some special people can reach meditation and not the other ones. And that is an important point, because I hear quite often people saying, I cannot meditate. It's not possible for me to meditate. I'm not advanced enough to meditate. This is clearly ridiculous for me, because I know that everybody can meditate. It's a matter of will, it's a matter of discipline, it's a matter of motivation. Pomembno je tudi to, da razumemo, da imamo vsi podobno zavest z številnimi razlikami glede na našo preteklost, izobrazbo, različne vplive. Toda narava našega uma je enaka, kar pomeni, da če so nekateri ljudje sposobni meditirati, potem lahko vsak meditira. Ni res, da lahko meditirajo samo določeni, posebni ljudje, drugi pa ne. To je pomembno, zato ker pogosto slišim ljudi, ko pravijo, ne more meditirati, zame je popolnoma nemogoče, da bi meditiral, nisem še dovolj visoko, da bi meditiral. To je zame popolnoma nesmiselno, ker vem, da lahko vsak meditira. To je samo stvar volje, discipline in motivacije. So please remove once from your mind that you cannot meditate, because this is not. It is a matter of how you will direct your motivation into the practice and how you will understand, develop faith, develop strength into your capacity to have a better control over your own mind, a better control over the amount of thoughts which are emerging constantly in your consciousness. Zato prosim, enkrat za vselej pozabite na to, da ne morete meditirati, ker to ni res.
Gre samo za to, kako usmerite svojo motivacijo v prakso in kako razumete, razvijete vero in moč in jo usmerite v boljši nadzor nad svojim umom, v boljši nadzor nad številom misli, ki se nenehno pojavljajo v vaši zavesti. A certain amount of our thoughts are the product, the result of thoughts that we have generated in the past. We did think in a certain way which has created a seed potential for some thoughts to arise in that same mind, that same consciousness in the future. So it can happen that while you are not necessarily willing to think in a certain direction, some thoughts arise in your mind, which can be fear, which can be anger. It is important to understand that these type of thoughts are not you. They are emerging within your consciousness on the basis of causes you have accumulated in the past. Understanding this, it is possible to observe that type of thought without to sustain them. What I mean by that, you can recognize that, oh, fear is arising, irritation is arising in my mind. You can see them, you can name them, this type of thought. Yet, you are not obliged to follow them. You are not obliged to focus on them and to develop them. At that moment, when you recognize a thought in your mind, you have a choice. The choice to let that thought to leave you, or the thought to jump on it and to seize it. Wherever you place your focus, you place your energy. Focus on a thought and you give it life, you give it strength. Whereas, as any phenomena, it is impermanent, it arises and disappears. Določeno število naših misli je posledica, rezultat misli, ki smo jih imeli v preteklosti. Ko razmišljamo na določen način, ustvarimo seme, potencial, da se ta misel v istem umu, v isti zavesti pojavi v prihodnosti. Zato se lahko zgodi, da čeprav nočemo razmišljati v določenih smeri, da se v našem umu pojavijo določene misli, mogoče strah, jeza. Pomembno je, da razumemo, da te misli nismo mi, da se pojavijo, ker smo v preteklosti ustvarili vzroke zanje. Da razumemo, da jih lahko opazujemo, ne da bi jih hranili. Tako lahko priznamo oziroma določimo strah v svojem umu, lahko misli damo ime, vendar se nam s to mislijo ni treba ukvarjati, ni nam se treba osredotočati na njo, ali jo gojiti naprej. V trenutku, ko v svojem umu prepoznamo misel, imamo na izbiro, ali bomo pustili, da se ta misel razblini, ali pa bomo jo zagrabili, se je držali.
Če se osredotočimo na misel, ji damo življenje, ji damo energijo, moč, to da kot vsak pojav je tudi misel, minljiva in kar pomeni, da se pojavi in tudi izgine. Which brings us back to awareness.